Good morning gagayem. Tatapalasan tayo man dito italinom nga pagpakan iti pato ken manok. Okay, so inusara tayo dito daan nga food processor. Ni bakit na perdi dito motor na. So tinusar ko ta dito drill. Kasi na pumaya may no. Tapos kabil tayo din ti langganan. Oh, setelah nagbalinan na din sa nga tapo nga feed. Okay. Then mekos at no may nagtipan na kayo waras na. Ayan, mekos insan. And then may kabil tayo iti pinnem matakal ti tuyo no darak pinnem lang. Kasakto nga mapuno deta langgana. Pag tiwaran tayo, okay. Tatan, mekos manin insan. Basta ni insan, mekos lang. Habang pagpipit ya danom na jay. Nakapsot lang at no metipan na ka mekos. Ayan, tiwar. Mix kasi ayan. Then minatan sama pelang televiso pelang manatan dan na dan pati pato nga babasi pero nga mabisinan da. Okay, kapantay di bangi magsisina da apa daw mga da masapol nga pagsisinaan nila. Hindi tayo pato kada manok tayo. Sabagay, oray no awan ti talinom na nagamag ko kami nila talinom na napintas nga ilaok na pagpakan. Iti pato ken manok. Yung pinadas ko din nakabitin. Kaya't damit. At kainlaok tayo. Iti feeds ken tuyo. Kasi napo ko ni gustuhan naman. Sabagay na imas pa yung nga sila ti talinom ko. Mas lasa lulit na nagalis iugot kan bulong na. Okay, bye-bye.